predstojećim i dokažemo našu vrednost među biračima, ali i da pokažemo vrednost za koje se zalažemo. To su urušenih temelja sistema vrednosti, jaka i stabilna porodica. Zaštitimo radnike, nezaposlene, stare, nemoćne i socijalno ugrožene. Vreme je da Srbija postane zemlja radnih, mladih i sposobnih da povedu nove darovite generacije. Cenimo i volimo svoje da bi bili cenjeni od drugih. Odbornici Bolnik Sombora će u četvrtak podneti predlog za stavljanje van snage odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora u gradu Somboru. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih je doneta na način da realne potrebe organizacionih oblika u sistemu javnog sektora nisu ispoštovane. Na primer, kada je reč o zaposlenim u mesnim zajednicama, da je Skupština poštovala proceduru, prvo su morali imati odluke koje bi doneli saveti mesnih zajednica, koji su poslodavci zaposlenim radnicima, pa bi tek onda Skupština mogla reagovati na osnovu te odluke. Ovako smo svedoci da su proteklih dana listom svi saveti mesnih zajednica, koje uglavnom čine, opet što je vrlo zanimljivo, listom članovi Srpske napredne stranke, glasali protiv ove odluke. Šta dalje? Ukoliko bi se dalje tvrdoglavo istrajavalo na odluci koju je usvojila Skupština, a radnici koji bi dobili otkaz bi mogli da tuže grad, i to ne bi bilo dobro. Smatramo da je u ovom momentu najmanja šteta da se odluka povuče i donese nova koja je bila u skladu sa procedurom i zakonom. Hvala. Nova odluka koja bi trebala da se donese, o kojoj Rajković pričao, trebala bi kao prvo da uzme u obzir neke realne kriterijume na osnovu kojih bi se neka nova racionalizacija na pravi način sprovela. Znači, od dužine radnog staža, socijalnog stanja, potrebe za određenim radnim mestom i tako dalje. Mi sad imamo situaciju po, da kažem, ovoj važećoj racionalizaciji, da su najviše pogođene i mesne zajednice o kojima Rajko pričao i, da kažem, obični mali radnici. Niko nije ovom odlukom ni zagrebano ni malo po tom parazitskom sistemu. Imamo primjer, recimo, da kažem, nekada jedinstvenog preduzeća koje je danas podeljeno na 4 preduzeća, čistoća, zelenilo, prostor i parking servis, gde je nekad bio jedan direktor, sada imamo 13 direktora i 13 pripadajućih sekretarica. Znači, ta javna preduzeća postala su, tako da kažem, sklonište za partijske kadrove. Oni su ovom odlukom o racionalizaciji potpuno sačuvani, a neki ljudi koji možda imaju, da kažem, realno radno mesto u tim javnim preduzećima ovim odlukama će to mesto izgubiti. To je to. Evo, ovako ja na početku da napomenem da mi je izuzetno drago što je juče poništena presuda osuđenim poljoprivrednicima, jer sam to u ime Pokreta Dveri zahtevala na prethodnoj konferenciji i eto, pokazalo se da je to jedini moralni čin u ovoj situaciji. Drago nam je jer smo ukazali na jedini izlaz iz tog sramnog čina ponižavanja somborskih poljoprivrednika. Isto tako smo tražili da se državna zemlja pošteno ponudi svim građanima, a ne samo tajkunima, ali za takve poteze bi naše patriotske snage morale da dođu za kormilo ovog grada. Priđemo na današnju temu, šta se dešavalo umeđu vremenu i šta nas čeka naredne nedelje. Evo, protekle sedmice navršilo se 17 godina od početka NATO bombardovanja naše države. U nepravednoj agresiji NATO zemalja na Srbiju poginulo je oko 2500 civila i vojnih lica. Zastavnik Radovan Medić iz Somborske vojne kasarne bio je prva žrtva NATO bombardovanja baš 24. marta 1999. godine, a poginuo je od projektila na aerodromu. Sombor ima još jednu žrtvu bombardovanja, Nikola Hinić poginuo u svojoj kući 21. maja. Gađana su skladišta Naftogasa, fabrika obuće Boreli, skladište goriva između Kljajićeva i Čonoplje, aerodrom čije piste i danas neupotrebljiva i drugi objekti, često gađani usput kada su NATO avioni napuštali granicu naše zemlje. I posle ovog zločina od kojeg se još uvek nismo oslobodili i koje tek sada izlazi na videlo na osnovu broja karcinoma, oni žele da mi govorimo o racionalizaciji radnih mesta i drugim nametnutim temama. Nameću nam i beskonačni ulazak Srbije u njihovu uniju. Nameću nam čak i pridruživanje NATO paktu. Nameću nam i temu ko je bolji, da li levi ili desni, da li demokrati ili njihovi parnjaci naprednjaci.
Naš odgovor je ni jedni, ni drugi. Ovo je medijski rat, nametanje mišljenja svim raspoloživim sredstvima, a mi im iz prvih borbenih redova poručujemo da medijski rat ne mogu dobiti. Istina uvek pobeđuje. Ta tema NATO zločina povezana je sa problemom licitacije i zloupotrebe državne zemlje i sa problemima u javnom sektoru. Zato što među njima nema razlike. Oni koji su duhovno poklekli pred NATO paktom su spremni da zloupotrebljavaju državnu zemlju i podložni su birokratizaciji društva i korupciji. Dakle, među takvima nema razlike. I besmisleno je birati ko je tu bolji kada svi isto misle. To bi bilo kao da biramo između dva zla, a mi to nikada ne smemo da prihvatimo, tražimo samo dobro za sve nas. Tražimo da građani slobodno kažu šta misle. A kada je reč o toj famoznoj racionalizaciji u javnom sektoru, potrebno je reći da je nama svima preko potrebna racionalizacija u onom ne tako javnom sektoru, mračnom vilajetu. O tome niko ne govori, a sve političke odluke se donose iza zatvorenih vrata. U privatnom ambijentu, mimo građane i javnosti, a onda nam se putem medija serviraju gotovi problemi. Naravno da imamo neracionalan takozvani javni sektor. To svi građani gledaju svakoga dana. Treba realno sagledati potrebe grada, Sombora. Treba domaćinski pogledati na stanje u kući, a ne zaplakati. Treba uneti poštenje u politiku. To je poruka Dveri. Oni koji su trenutno na vlasti, neka se sami izbore sa tim propisima ministarstva o otpuštanju određenog broja ljudi. To su njihovi problemi. Ali Dveri moraju da stanu u odbranu od nasrtaja na mesne zajednice, iako i tu ima puno problema, jer je sve to deo jednog lošeg sistema. Od glave riba smrdi, a od repa se čisti, to je narodna poslovica, a narod najbolje zna. Ali može i mora drugačije, moramo da krenemo i od gore, od onoga koji bi trebao da bude domaćin nekog preduzeća, pa da taj napravi malo reda u svojoj organizaciji. Ako nije sposoban da to učini, za par meseci sklanjajte ga odatle i dajte neke nove ljude. Ne podržavamo ni otpuštanje kada se ono čini neljudski, ali ne možemo ni da podržavamo birokratiju. Kada nam građani daju poverenje da odlučujemo, mi ćemo to učiniti pitajući same građane šta i kako žele. Želimo i da obavestimo sve građane da ćemo u subotu imati čast da ponovo ugostimo naše rukovodstvo Boška Obradovića i Sandu Rašković-Ivić, koji će posetiti somborska sela i grad Sombor, o čemu ćete dodatno biti obavešteni. Hvala mnogo svim medijima što su se odazvali danas. Su uručeni neki otkaz? Niko nije otišao na otkaz.